السلام عليكم. حضرتم الترمس ولا لسه؟ ده الترمس المر اللي مش عارف الطريقة هيكتشف النهاردة ان خطواته من ابسط ما يمكن. اول حاجة بنبتدي ان احنا نجيب الترمس بتاعنا المر اللي بالشكل ده، ولازم اول حاجة نتخلص من اي ترمسات يعني مش حلوة، وهبتدي بعد كده ان انا انقع الترمس بتاعي زي اي بقوليات في الدنيا حوالي ساعة او ساعتين لغاية لما يبقى شكله بالمنظر ده كده. هبتدي بعد كده ان انا انزل بالترمس بتاعي بالمية اللي انا نقعاه فيها في حلة، واتاكد ان الميه بتاعتي مغطيه الترمس كويس قوي زي المنظر ده كده. هبتدي بقى اخد الحله بتاعتي دي وارفعها على النار، وخدي بالك وهغطيها وتاخد غلوه واحده فقط، مش عايزينه نسيبه يغلي كتير على النار ولا ان هو يتهرى مننا. مجرد ما غلى ابتديت ان انا اشيله من على النار وهسيبه يبرد تماما في الميه بتاعته. شايفين شكله بقى في منتهى الجمال ازاي؟ الميه بتاعته طبعا بتكون شكلها اصفر قوي كده. هبتدي ان انا اتخلص من الميه بتاعتي وهغير الميه بتاعته حوالي 5 ايام متواصله او ممكن اكتر، لغايه لما تحسي انك بتاكلي الترمسيه ما فيهاش مراره. شايفين؟ ما فيش ابسط من كده. اهم حاجه ان انا اوصل في الاخر بعد مرور ال5 ايام للميه تبقى بالصفاء ده، لونها شفاف. وهبتدي بقى هنا في مرحله التمليح. دايما نسبه الملح مش هتكون ثابته عندنا كلنا، لان في ناس بتحبه باسل وفي ناس بتحبه مملح شويه، فطبعا الملح حسب الذوق. وكمان هنضيف عصير ليمونه، وبنضيف القشر بتاع الليمون في الترمس بالشكل ده كده، وبنحتفظ بالترمس بتاعنا طول ما هو موجود عندنا في التلاجة عشان ما يعملش اي ريم على الوش. وبناخد كده بالمصفى بتاعتنا لما نيجي ناكل منه. جربوه وقولوا لي رايكم فيه ايه.